Nelo C5 Soroti Simon Pite Doreku. Ngesi e balebe e koto engare noko Luka Isomeroi aitacha one ponelo itosumaire Isirigin Luka UPE ko jenete atupito koke. Borne follow la kere esi deputy teachers ke teachers emur dikin. Nara etia ke deputy ke teacher. Etia ke sana kero somero. Kaula ngin e koto mwalimu kere adi usaskes deputy teacher senior man teacher senior man teacher work as a team. In the process you find that patanakini esana kina lost a job somero idweda patanakini yesu imekuwa kila akisa jen ndio anapo ataka ni jaono somero na dolo kuna dwe na sound dole mamwalimu isoma na job se dolo kuna dwe na dole ebigo ngado tunauria omuna la shoka Chie koto Apolok Isomeroi ka tupito kokech kesi e chamu nitosebe adeshia edorwe ine akira tona ikamara edicha ne kidika editicha ja sibori uni na sodite koto jabe itoni to tomatunga areta kanidio bore kere jabe itoni na yare kini achamana reja ne dia karajoda ijoda chambere achamba dia kartingo osoda itimono rekoto po achena unikini yesi akratona arai aimor etakanta kele busakiniti aimor osete boykini kwap na tapolo kitone somero e busakini si kwap etwana ne jaskadi apirianu e busakini yasarote twene siboykini malmu kwap arewa nyesa diotun sumejai osete aimor kadike malmu kere emora kesota be aibe jatunus atior singine kona kisai oseti manda yaona kese kiro chama itengesi na yare kini etakanu akirotara ikapune takanto somero ane e busakiri ngesi alimo primari me pone betoni ikapune una etosom teteri mwali munera sibe jaskara cha mame yang atakiro nai kenga na arare mame uni bore ngina ke polobe mam edi chane jaunu kidi tungalo sori kini echewai areja ine koto Apolok kitone somero alo site busakiri ngesa ikpenyakin atupitoni ke sek ara mamera iwadika ekone sa ikpenyakin apara shari kau teteran mo kin bi swamanu kadanu ara mamu achamara reja kidina polone somero ke de mame somero ngona le poloi anunyo ara enyo edi teacher ara lositi o workshop ara bo meetings eche konyoma mi swamana re job mamu e paike deputy somero mame perori supervising mame perori anyanari ne job mame perori to dolkini akiro sile kere no jaso somero narai ingesi do kapani di erai Apolon e somero akiro ta cheni yare kini motivation aspect idumo job like a teacher ikoto ja ajin be swamana re job ayune deputy da bala be ya iboriche nen oida kini ngesida tetengeza da rai motivated nyo aswam Kanuka TV East Abraham Elapo ko district Luko Soroti.